Dragi gledatelji, danas u 8. katu govorimo o praštanju. Moj prvi gost doista izaziva divljenje. Pogledajmo priču o njemu. Marko Pavković, rođeni Siščanin, čovjek je velikog srca. Voli prirodu i sport, posebno nogomet. No njegova najveća sreća su kćeri Kim i Inja. Gotovo cijeli radni vijek Marko je proveo u vojsci. Bio je dragovoljac Domovinskog rata i nakon rata ostao je raditi u vojsci. Proveo je 7 mjeseci u misiji u Afganistanu. Za koju godinu vidio se u NATO-u. Bila bi to kruna njegove karijere. No, u samo jednoj sekundi, 17. ožujka 2010. Markov se život potpuno promijenio. Dragi gledatelji, na 8. katu pozdravljam Marka Pavkovića. Marko, dobrodošli. Marko, ovaj zadnji kadar, to ste vi u odori u misiji u Afganistanu, jel? Je. Sa pripadnicima afganistanske policije. Iz Afganistana ste se vratili... 16.3. Negdje oko 17 sati 30 minuta je zrakoplov sletio u zračnu luku Plesu. Razdužili ste, obavili se sve primopredaje, na putu ste bili prema Karlovcu u kojem živite, jel? Je. I svratili ste do svoje sestre. Pa nakon tih formalnosti sa Prtljagom, zadržali smo se neki 2-3 sata na Plesu i otišao sam kod šogora i sestre na večeru. Tu u Zagrebu? U Zagrebu, da. I imao sam namjeru tu noć u Karlovcu profeštati, bilo je nas par iz Karlovca, profeštati, malo i popiti koju pivu više, jer u Afganistanu nismo smjeli konzumirati alkohol. Vi iz Karlovca im bez piva, Bože. Pa evo, to je takav je posao. Nakon večere uputili ste se kući u Karlovac? Išao sam Slavonskom avenijom i tamo u onom odvojku gdje se treba uključiti na aveniju Vječislava Holjevca. Popeo sam se i bilo je crveno svjetlo na semaforu. Kad mi se otvorilo zeleno, ja sam krenuo. Međutim, u tom dijelu avenije Vječislava Holjevca ima jedno malo ispućenje rubnog kamena i ja sam sa oba dva lijeva kotača naletio na to ispućenje. I oba dvije gume su mi se probušile. Vidio sam autobusno stajalište sa strane, rekao neću stati tu, jer ipak autobus je vjerojatno noćna vožnja, ne znam. I onda sam odlučio otići do ugibališta koje je bilo nekih 100 metara dalje. Međutim, auto nije bilo u mogućnosti se voziti, onda sam odlučio stati ispod rasvjetnog stupa. Znači bila je noć već? Bilo je noć, bilo je 15 minuta poslije ponoći. I promet nije bio gust i provjerio sam da li mogu izaći van, uključio sam sve 4 žmigavca, povukao ručnu kućicu, otišao do pretljažnika, otvorio ga, izvukao stvari s namjerom da obučem fluorescentni presluk i stavim trok. Da upozorim ostale sudionike. Međutim, u tom trenutku kad sam drugi put se sagnuo da izvučem torbu, vozilo se zaletilo u mene, ja sam vidio siluetu vozača, ali premalo vremena za reakciju i bilo je kasno. Uopće, mislim, to sad gledamo takve situacije u filmovima. Jeste li uopće u tom trenutku nešto doživljavali, proživljavali? Što vam je išlo kroz glavu? Pa jedino što sam pomislio sam s one kćerke što čovječe, zašto mi nisi pustio da ih još jedan put zagrlim, izljubim, da provedemo još vrijeme. Sam mislio da, s obzirom na udarac, bio sam svjestan, jer to je udarac u nekoliko desetaka tona, jer ja sam stajao na mjestu. I samo sam poželio njih još jedan put vidjeti zagrliti. Ja sam ležao na cesti, onda me je bilo strah da me neće neki drugi auto još pokupiti na cesti. Međutim, evo, stali su ljudi koji su pokazali veliko srce i humanost i zaustavili se, zvali hitnu pomoć i vrlo brzo su došli. Čak je koincidencija da su članovi te hitne pomoći bili dečki iz Karlovca. Njima je ovaj put zahvaljujem. Valjda je to tako nešto, zavrtilo se. I sve ima svoj razlog. Na Rebru, jel? Je. Što se zbivalo, dakle, tijekom boravka u bolnici? Jeste li bili pri svijesti? Pa, ozljede su bile dosta ozbiljne i liječnici su mi sami rekli da je to fenomen da sam ja bio pri svijesti cijelo vrijeme, maltene do kirurškog stola. I nisu mi, kad su me zatvorili sve te rane, nisu mi dali velike šanse, jer sam preko 3 litre krvi izgubio. I bio sam 2,5 dana na aparatu za održavanje života. Bili ste u komi svojevrsnoj? Pa to je, recimo da, to je. I unatoč tome i tim lošim prognozama, vi ste se probudili i došli ste svijesti. Jeste bili svjesni odmah da ste ostali bez nogu? Odmah? Je, odmah. Isti tren sam bio svjestan jer sam bio tako u nekom poluležećem položaju i vidio sam da kad ležite da vam stopala pokrivaju
posteljina koja vam pokriva. Bio sam svjestan i znao sam da su amputirane noge, ali sam bio, euforija sreće me primjela kad sam skužio da se mogu pokrenuti, da nisam paraliziran, da mogu rukama, da mogu pomaknuti se, sjesti, ne znam, odmah me prebacilo na 100% euforije. Euforiju, iako su vam obje noge bile amputirane. Je. Život, imam još, ljudi žive s puno gorim stvarima, ozljedama i odmah sam to sebi raskrstio. Nisam uopće bio ljut, ni razočaran, niti sam postavljao pitanje zašto ja, zašto ne ja. Dobro, a kad je popustilo djelovanje lijekova? Pa ja sam pitao liječnika, kad će mene početi boliti, on je rekao, pa znate... Kad ćete postati bijesni, to sam vas htjela pitati. Pa nije, ja ne mogu reći da sam jednog trenutka, evo danas ne osjećam nikakav bijesi. Bilo je situacija, neki dan sam isto pao, pa sam se lupio i dosta me boli, ali to su sve sastavni dio života, pa ljudi normalni, čista mira, tako da, ne bi bio tu, ne znam, Dakle, taj dan prije nekoliko sati ste došli kao muškarac s punom ratnom spremom u fantastičnoj fizičkoj kondiciji iz Afganistana. Preživjeli ste Afganistan. Nakon večere kod rođene sestre na putu prema Karlovcu ste gotovo poginuli. Je, to je činjenica. I cijeli Domovinski rat sam prošao od 1991. godine sa... Bili ste ranjeni kao 1992. 1992. na Dubrovačkom ratištu. Bili ste u Tigrovima. Tigrovima, da. I u sekundi ste postali, to je znači sad ste 100%, kako se to kaže? Pa jedno sam to dobio 100%, jer su mi te naše liste tjelesnih oštećenja koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i HZZO daju, to je smiješno. Ja se morao žaliti da bi dobio 100%, jer su mi dali 90%. Sada da dođem i do osobe koja vas je ozlijedila i unesrećila. Što se događalo kasnije, dakle kad ste došli k sebi u bolnicu? Pa, znači, kad sam otišao sa odjela intenzivne njege sa Rebra, otišao sam na drugi odjel, znači normalno bolesnički. Stjecajem okolnosti novinari koji valjda prate slučajeve medicinske po bolnicama, došli su do mene, pitali da li možeš dati izjavu što se dogodilo ja sam iskoristio priliku da pozovem profesoricu da kažem da je opraštam i da ne osjećam prema njoj nikakvu ljutnju ni krivnju i da bi volio da dođe, da je upoznam. Ona je to pokušala odmah drugi dan, ali joj nisu zbog mog stanja, nisu joj dozvolili. Znači, gospođa koja je udarila u vas automobilom je došla već? Je, ona je već drugi dan nakon zadržavanja u pritvoru, ona je htjela doći posjetiti me, međutim nisu joj liječnici dozvolili zbog stanja kome u kojem sam bio. Kako je izgledao vaš prvi susret? I gdje je bio, u bolnici? Je, u bolnici. Ona je došla na vrata sa suprugom i ja sam odmah skužio da je to ona, jer sam preko interneta vidio fotografije sa uviđaja i počela je plakati. Ja sam rekao dođi, ja sam je zagrlio i rekao sam evo sad želim da se sad isplačeš i nikad više da te vidim da plačeš. I rekao život se nastavlja dalje i idemo gledati u budućnost, ne ono što je bilo. To ne možemo raditi. Vi ste tješili gospođu koja zbog koje ste postali invalid. Da, pa mislim, ja sam si uvijek postavljao pitanje, bolje da se to dogodilo meni nego sam ja nekome drugome to napravio. Tu sam napravio taj klik. Bolje da se to meni dogodilo nego da sam nekom drugom. Mislite da je lakše nositi se vama kao žrtvi? Je, sigurno. Ja znam da njoj nije, koliko god su me dobar dio javnosti osporavao to kako sam ja njoj mogao oprostiti, da to nije nekakva dobra poruka prema javnosti. Ja sam rekao da je to moj osobni stav i svaka ta negativna energija, mržnja i ne znam, nija čovjeka čini nezadovoljnim, to je teret koji jednostavno možete nositi, ali jednog trenutka, ja mislim, dođe do pucanja kada izgubite kontrolu. Znači, taj oprost na neki način je vama bio jako bitan da se vi otvorite, otpustite to sve. Da, meni iskreno, ja sam prije svega mislio na sebe. Ja nisam htio imati mržnju i ljutnju u sebi. Znači, ja sam prvo mislio na sebe, a onda sam tek mislio na nju. I onda sam mislio kako je njoj, da sam ja na njenoj poziciji, kako bi meni bilo. Tako da sam odmah, čim sam postao svjestan svega oko sebe, oprostio je to u srcu. Pa dobro, a što je sigurno sa trenucima i krize? Znate kako svi sve žalimo jedni drugima, uvijek nam je jako sve teško. S trenucima krize, sa nekakvim depresijama, jeste si tad mislili, Bože, što je mi to trebalo, zašto baš ja? Pa ne, mislim, mene ljudi pitaju, ali ja njima kažem, zašto ne ja? Zašto sam ja trebao bi biti, ako se već nešto moralo dogoditi, zašto bi ja sad trebao biti izuzet od nečega, a neko drugi bi trebao nastradati. Vi ste održavali kontakt? Dalje ste u kontaktu? Da, evo, sinom smo se čuli, čujemo se svakodnevno, obilazimo se, odnosno oni malo više dolazi kod mene nego ja kod
njih, ali... Nekako su u boljoj mogućnosti, mislim. Pa, relativno da. Relativno da. Marko, kad vas ovako slušam i gledam, doista mislim i pitam se od kojeg ste vi to materijala napravljeni, ali, znate kako se to kaže, dragi gledatelji, ali to nije sve. Marko tu nije stao sa svojom humanošću i sa željom da prašta, doista, istinski. Vi ste i na sudu prilično neobično reagirali. Pa je, dobio sam poziv od sudca, svako je očekivao da ću ja podnijeti privatnu tužbu protiv Bernardine. Ja sam rekao, ja stojim iza svojih riječi što sam rekao i ako sam je oprostio tada u bolnici, opraštam je sada na sudu i molim sud, ako to se može uvažiti, da je ne osude na zatvorsku kaznu, jer mi se i posjećujemo, čujemo se, nekakva zatvorska kazna bi uskratila to i viđanje i kontaktiranje u toj mjeri. S tim ja ne bi dobio ništa. Ja ne bi dobio s tim ništa da ona završi u zatvoru. Ne bi li na taj način da osoba koja vam je oduzela nekakvu životnu perspektivu, da to bude pravedno, da se ona odsluži kaznu? Pa ne može, mislim, pravda. Pravda je treba poštovati zakone, svi smo mi pred zakonom isti i jednaki, ali u ovom slučaju se radilo osobno. Ja se zahvaljujem i sucu koji je uvažio, ako je uvažio tu moju zamolbu, jer to je moj osobni stav i ako ja nisam imao prema njoj nikakvu ljutnju, nisam tražio neku satisfakciju sad za to, mislim da ni državno odvjetništvo ne može nadoknaditi s tim da nju pošalje u zatvor. Doista ste nevjerojatni. Što vam kažu vaši bližnji? Jer vam kažu, Marko, jesi normalan? Pa bilo je svega. Prijatelji ili okolina? Ali prijatelji koji me znaju jako dobro, njih to uopće nije iznenadilo, su znali da sam uvijek bio pozitivac, da sam uvijek širio neku pozitivnu energiju oko sebe i da uopće ih nije iznenadilo. Nakon svega toga i unatoč vašem optimizmu, kako vam sada izgleda svakodnevica? Mislim, život vam se iz temelja promijenio. Pa to je činjenica, ali postoji mnogo načina na koji čovjek može naći sebi neku zanimaciju u ovakvim situacijama. Znači, jedini problem što živim u stanu koji je na prvom katu u zgradi koja nema lifta. Onda mi je to malo problem. Sad mi toliko nije, ali bojim se kasnim godinama starosti da će to biti malo problem, da ću trebati malo više snage u rukama i to mi je problem. Sad pokušavam naći neka rješenja. S obzirom da ste zaposleni u vojsci i da ste i dragovoljac Domovinskog rata i s obzirom da ste Karlovčanin i tako dalje, ne može se naći nekako rješenje da vam se nađe adekvatni smještaj, stan ili neka solucija? Nažalost, u ova krizna vremena, kako se oni svi se pozivaju, teško je danas naći svi ti fondovi stambeni koji su bili od Ministarstva obrane, da ne znam ni ja, su ispražnjeni. Nemaju novaca da bi meni kao 100% invalidu riješili stambeno pitanje. A što je s poslom? Radili ste u zapovjedništvu kopnene vojske u Karlovcu? Uredski posao prije... S mojim srednjoškolskim prijateljem Bodružićem. Bodružićem, hoću svakako. Evo, posao nije bio fizički naporan, jer se svodio na sjedenje računom. Kancelarijski. Vraćate se onda na taj posao? Pa sad ne znam, ja bih htio, imam obećanje, garancije od vrhovnog zapovjednika, predsjednika Republike, predsjednika Josipovića i bivšeg ministra obrane i bivšeg načelnika glavnog stožera da je bitno da je moja volja, da će oni ispoštovati moju volju, moju želju. Međutim, administracija kaže nešto drugo, da ja ne mogu zadovoljiti psihomotoričke zahtjeve, a to se odnosi na, ne znam, u nekom određenom vremenu napraviti sklekove, trebušnjake i strčati nekih 3200 metara. Ne možete to stvarno? Ne mogu 3200 metara istrčati, trebali biste raditi, ali riječ o tome da radite uredski posao, da ne idete više u Afganistan. Dakle, to jesu doista neke gluposti koje su samo nekakva administrativna rigidnost. Ja se nadam, vi želite raditi, imate 44 godine, da nam mladih umirovljenika doista više ne treba i da biste nam itekako svima poslužili, a posebno sebi i svojoj djeci. Marko, hvala što ste došli na 8. kat. I cijelo vrijeme vas gledam i stalno si mislim kako vam to uspjeva i kako ste mogli. Svi mi smo puno onako više orijentirani na sebe i nismo toliko velikodušni. Doista ste nadahnuće. Hvala vam lijepo.